Dino, Roštiljada, super uzdušje, kako si ti zadovoljen? Znači, ovo je bilo stvarno perfektno, ekipa je odlična, atmosfera je vrh, ja sam baš prezadovoljan. A Dino i Roštiljada? To je zanimljiva priča, pogotovo mi u Dalmaciji dole obožavamo roštiljat i nijedan roštilj ne prođe bez pjesme. Tako da, slično je, isto je ovako. A što mora da bude na mizi? Ćevapi, obavezno, svašta, znači piletina, sve što god od mesa ima, ribe također, tako da to sve bacimo na roštilju, uživamo i pijamo i zabavimo. Što voli Dino na mizi? Ćevapi. Ćevape. Ovo je glazbena fešta, bit će nešto novo kod tebe? Naravno, evo, sad nedavno je izašla moj novi singl, Dalmatinsko srce, ali uvijek pripremamo nešto novo, tako da vjerojatno će uskoro biti neki novi singl. I uskoro se vidimo u Sloveniji? Naravno. Kako lako padam, kako lako imaš sve i to sve na najbolje.